Nakira step dia yang ngambil litre ban pada pikam bapa imei ngam kwa besap tada kibru ki kren ya kibru asap asla perthei lagi kam la jong ngakwa bentre kam perla da kibru ki kren ki ong wala da kibru ki pen yang bekersian yang adi ipa la jong kan ji rai mata ka de ya ki ba bisnis ram kan thei balela ka por bisu kwa belot e walor ni yang ngak litre pasha tei ni ko kit pedia ka chinya telikit pediru hangi ya ka ching long briu kistam bisni kistam melek yar ki ko ni rat dagi lagi open bang lagi flow lagi lines happening hip hop kena roka ain kasap ngi play la design ya ki does but I punchline kibru ba isi kin chubut bina dia nanum deng anum pen anum ri hau dia ngaberkata capim ban pendep sisian anum ya di ka kian chusong dak lieng kibru ki bayat tok public baro ki ai masiem yang gi baterai stom baro ki kwa bandem ngan ong ya pi ki ba bisni yang gi pi kwa pendo pendam keleng sotong yang gi pi that kata pinang ai bot ban ki ya kilas tu nilai microphone kala her ka jimbut ilap lagu earphone ka ji edo kendia tingi sipat ka bune i begitu kibru bolong non ki i ben yang apa ngarai tila jong tak katai ngajit tak katai ngalong tak katai ka jak ndap yang ka pisam curang tila jong so sa shalong dan di bangian kebe ka pakam kai hab baterai stom permit na pushai kibru pat nang pasna ji rai yang ing ne ki wan batai ngarwai ka fact kibru pat ki hun la takum tak le desiun son pandang ila kiu hitus kin chuang mendat ki ong frisi pat nang jing tuna jong pi ngam persyang bangan tho jing bakla jong pi ngam persyang bangan kedo